再去看世界来看。洛西亚的首都密苏科，这个地下铁已经有要挖100年的历史，而且这个地下铁拢设计甲真有艺术感，每一站的风格拢无共款。伫地下铁行一转，都袂输伫行博物馆。真侪人来到洛西亚的首都莫斯科，可能会想到克林姆林宫、油葱式的教堂这地面建筑，但是真正的毕竟其实是藏伫地面下。今年已经90周年的莫斯科地下铁，毋但是方便国紧，嘛以整个真水有名。已经有真侪车站封列，都是国家文化遗产。不管是条啊、天棚，还是壁面，拢都是真水的窗仔花。好乘客敢若来到博物馆，有的设计师以沙皇的风景做灵感，有的是未来主义的路线。标画顶员工人农民的形象，代表老百姓享受进步。Часто пользуюсь каждый день. Нравится, что, не знаю, но очень комфортно, почти всегда свободно, как-то просторно, наверное. 这地铁站是见证洛西亚特殊的历史。一寡地铁站捌伫二战的时阵做临时的防空壕，后面将美德军的空袭。冷战时期，一寡地铁站是方设计做会当承受核武的攻击。В ноябре 1941 года на Маяковской проходило очень известное заседание Моссовета, на котором присутствовал Иосиф Сталин. На этом совещании было принято, на мой взгляд, одно из ключевых решений, которое вообще повлияло на ход всей Второй мировой войны, о том, что Москву фашистам не отдадут. 对1935年第一摆通车，一直到今仔日，莫斯科地铁已经变作有16条路线，302个车头的真大的系统，要一世纪的历史，和车头真特别的美学的风格，嘛入去到大家莫斯科居民的生活内面。公视新闻由派准备译。